бозор собир як шеър дорад. Мегӯяд ки дар ҳадди сарҳадшиносии ҷаҳон сарҳади тоҷик забони тоҷик аст. Яъне ки вақте ки мо Тоҷикистон мегӯем, мо бояд фикр накунем ки Тоҷикистон ба як ҳудуди маҳдуди ҳозира. Албатта ки Тоҷикистон қариб ки 15 миллион дар Узбекистон аст, кишвари ҳамсоя. 14 миллион дар ҷумҳурии исломии Афғонистон аст, Афғонистон ва дигар ҷойҳо. Ва мақсади муттавои ҳамин ҳадафи мо аз ҳамин буд ки яъне ки мо бояд тоҷикои бурунмарзиам бояд қадрдонӣ кунем. Зеро ки вақте ки мо тоҷикои бурунмарзиро қадрдонӣ кунем, албатта ки ғурури тоҷикои албатта он тарафи аммо ҳам то як андозае бедор мешавад. Ва ҳадаф аз ҳамин буд ки мо ин матлаба мақсад ва муттаво ҳамин буд ки Аҳмадшоҳи Масъуд шахсияте буд ки ҳама вақт бо номи тоҷик дар набардҳое ки масалан мерафт дар Афғонистон иштирок мекард ва бо номи бо ҳамун ғурури тоҷикӣ яъне ки як бигем чихча сохт. Вай чӣ мегӯянд? Вай уман ки бо ҳамун ғурури тоҷикӣ мақсад ҳадафҳои худша пиёда кард ва шахсияте буд ки дар солҳои душвори ҷанги шаҳрвандӣ хизматҳои худа барои Тоҷикистон дареғ надошт ва мин ҷумла хизмати арзандаи Аҳмадшоҳи Масъуд аз ҳамеяд ки барои халқи тоҷик ва Тоҷикистон ки дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ қариб ки 800 000 аз вилояти Хатлон ба Афғонистон рафт ва хизмати Аҳмадшоҳи Масъуд ва Бурҳониддин Раббонӣ буданд ки ҳамун гурезагонро албатта ки паноҳандагӣ дод, нигоҳу бин кард ва барои истирдоду дигар ниёзҳои аввалини хеш кӯмаки худша равон кард. Ва бояд мо хизматҳои ҳамонро ба назар гирифта, хизматҳои ҳамин шахсиятҳоро ба назар гирифта аз шаҳрдории Душанбе хоҳиш кардем ки то як кӯчае бо номи Аҳмадшоҳи Масъуд қаҳрамони миллии Афғонистон гузошта шавад. Ва бисёр аст, масалан китобхонаи Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистонро мисол меорем, ба номи Индира Ганди аст. Албатта вай шахсияте аст ки на ин ки дар Тоҷикистон, балки як ҳинду аст. Албатта ки бояд шахсиятҳоро қадрдонӣ кард. چرا خود شما که مثلا جوانید از درباره مثلا کارنامه‌های Аҳмадшоҳи Масъуд از کجا معلومات پیدا کردید؟ من در باره Аҳмадшоҳи Масъуд البته از کتاب‌های بسیار خوندم و از بیشتر کتابی که به من تاثیرگذاری کرد این کتابی میرزا شکورزاده بود، رزماوران هندوکوش و دیگر کتاب‌های خوندم، مسعود و آزادی و دیگر که در آنجا کارنمایی‌های احمدشاه مسعود خیلی به طور چشم‌رس انعکاس یافتگی‌اند. این 10 جوانی که زیر مکتوب امضا گذاشتند که هویند اینها مثلا؟ البته که اینها همون دانشجویی هستند که تا یک اندازه بگیم که در دل آنها غرور تاجیکیت چی بالا است و مقصدی نیک است. مقصدی نیک است برای آبادی و سازندگی وطن است. این مقصدی ما، پیشنهادی ما درخواست. خب چی امید دارید؟ تا کجا باور دارید که قبول می‌شود این پیشنهاد شما از سوی شهرداری؟ ما مکتوب کردیم با رئیس شهر دوشنبه روز 15 سپردیم مکتوب رو. اکنون ویا چون می‌بینند و تا چه اندازه ویا این با این مسئله توجه میکنن و یا شک در دست خودی شهرداری است. اگر قبول نشود اون تصمیم دیگر دارید؟ اگر قبول نشود البته که تصمیم دارم. باز مکتوب بر البته که بعد دستگاه اجرای پرزیدنت میکنم تا اینکه این مقصدی 10 جوان البته که عملی شود، پیاده شود. آرزوی 10 جوان